पाक्सना पोपी थरकपा लेंगा के अयाब याउदना लंबी सेमजिलकपगी मतंगदा ट्राइब्स काउंसिल न पीएम न वकटख्री अयाब याउदना मिटोप संगलकपगी मतंगदा अखनब थौरांग लौखटपियु हाइना जॉइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुरना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा सिरोल थादन वकटख्री यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दसु कॉपी अमा यौकिबा वकट सिरोल अदुना हाइ थिंगबीनब लेतब मोंग मिटोप संगसिलकपन मणिपुर की येलो फुरुपसिंग अचौब सैथिंग अमा पिरकपना लोइनना डेमोग्राफी इम्बेलेंस तो कहली हौकिब सही खरगी मनुंगदा लान की सैथिंग नंगलब म्यांमार युमलो नरिबी स्टेट सिंगदगी मिटोप क्या अथिंग लेतना संगसिलकली मिटोप क्या संगसिलकपना मरम ओइरगा मणिपुर की कल्चरल आइडेंटिटी अमसुम सेल थुंगे फिबम दु साउन अकायब थोलकपगा लोइनना येलो फुरुपसिंग की पुंसी महिंगदा साउन सिंगनरकली मरु ओइबा हाईवे परिंग मनाक्ता अनौबु खुल क्या सेमगलकपगा लोइनना मफम क्यादा पाक्सन उमंग कोकथोक्तुना पोपी पंबी थाबगी थौंग सथरकपा थेंगनरी मपानदगी संगलकपा मिटोपसिंगना पोपी थाबगी थबक पेखटपदा खुलाई मतिक साना पाइबा मिलिटेंट ग्रुपसिंगना ngak senduna लही हाइरिबा मियोइसिंग अदुना नेशनल हाईवे सिंगदा सटलिबा कमर्शियल व्हीकल सिंगदगी इलीगल टैक्स लौबगा लोइनना नगा फ्रुपना खुंदाबा मफमसिंगदा पाक्सना नगा थाबगी थौंग सथरकली थौंग असिना इन्वायरमेंट साउन अकायब थोगलकपगा लोइनना पब्लिक हेल्थ अमदी नेशनल सिक्योरिटी दु साउन सिंगरकली मपानदगी सलकप खुलाई पाइबा मियोइसिंग अदुना इम्फाल तंपाक्ता लैरिबा अखनब फुरुकी मियोइसिंग नेशनल हाईवे दा सतोक सिन तौबदा अथिंगबा थमली नगासिंग असेंगबा लम मखोइगिनी हाइना क्लेम तौरकपगा लोइनना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड फाउब तौरकली येलो फुरुपसिंग की अयाब याउदना तोंगान तोंगान खुलसिंग फाउना हननबा इंटर विलेज रोड सेंगलकली नागा की लमदा टाइगर रोड अमदी जर्मन रोड हाइना मिंगथोनबा लंबी सेमजिलक्तुना येलो मिसिंग साउना सिंगरकली मसिना मरम ओइरगा येलो मिसिंग तंबा ngamdaba फिबम अमदा लैरि पल्ली मेमोरेंडम अदुरा मखातना हाइ लमदम मसिगी असेंगबा येलो मिसिंग मसाइगी लमदा रिफ्यूज ओइनि हिंगलकपा याबगी फिबमदा लैरि कोकी सिंगना येलो फुरुप सिंगी मथक्ता सतखिबा काहेनवा थौंग सिंगी मतांगना पल्लदुना सिरोल सिना हाइ कुमजा इंग्लिसिंग अमगा सनी पानगा मार्ट फुगनि पाना ससत कोकी सिंगना सिफोंग नगा विलेज एटेक सतदुना मियोय क्या हलकपगी नगा क्या खुन थदोक्तुना सनखि कुमजा इंग्लिसिंग अमगा सनी पानगा मौद्रागनि थुदा चिंगजा रोय विलेज कुकी सिंगना मियोय सनीगा मार्ट फुग तरुक हाटखिबगा लोइना लनथुम कयामरुम लुतौखि तरागा मापन सुबु सही सागी अथेंगबदा कवई विलेज कुन अमादा थोनखिबगा लोइना मियोय सनीगा हुमद्रागा तरुक मंगा कक्तुना हाटखि कुमजा इंग्लिसिंग अमगा सनी पानगा मार्ट फुगी फेब्रुवारी दा ससात कुकी सिंगना सिंगसो तंखुल विलेज एटेक सतदुना मियोय निफुगा मंगा हाटखि कुमजा इंग्लिसिंग अमगा समपनगा मंगादा माकुई जिलारोंग विलेज दा थेंगथांग अनिरक एटेक सतदुना मियोय हुमफुगा मपन हाटखि कुमजा इंग्लिसिंग अमगा समपनगा तरागा तरेतगी इंग्लिसिंग अमगा समपनगा तरागा मपन फावबदा कुकी सिंगना तिनतोंग रिदा एटेक तौदुना नोंब खक्तदा नगा सनीगा मार्फुगा मपन अमसु मैतै मरी हाटखि अवांग कासोम खुंजा क्या हाटखिबगा लोइनना माकोई विलेज नगा हुमद्रा दाइलोंग विलेज नगा तरा अखुई संदाई विलेज नगा तरा अवांग खुल लुंगचम विलेज मोंगजारोंग बोनरोंग खुनौदा नगा कुंथ्रागा मापन खरम विलेज खरम नगा सनिगा यांखै गोइतम नुंगादम विलेज चामगा हुमद्रागा तरुक कासोम तंखुल विलेज नगा निफुगा मंगा लमदांग सिरु विलेज मियोय कुंथ्रागा मंगा ngarian kabui naga village ta mari khongha khul kabui naga village ta kunga taruk kharam pilem village ta kunthraga manga pungsum singmai khunau kabui naga village ta kunga mathoina singmani haina pallena paus ta makhatari manipur assembly election gi manam namba horakhi politics ta gi nathairuraba irengwam hemochandra npp gi bp hapkhri कुमजा इंग्लिसिंग अनिगा कुनगा तरेता पांगथोकदबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलगी मनम नंबा होरखली इंडियन नेशनल कांग्रेस तगी तोकलगा मतम खरा पॉलिटिक्स तगी नथाइदुना लैरुरबा तुंगदा सिंगजम एसी की हानगी एमएलए इरेंगबम हेमोचंद्रा नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी द संखिबगा लोइना पार्टी एसी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हाखरी नेशनल प्रेसिडेंट कोनाट के संगमाना ngasi thokiba notification amagi matungiना इरेंगबम हेमोचंद्रबु एनपीपी की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 11 की मखाद खुमजा इंग्लिसिंग अनिगा कुनगमंगा कुनगा तरुक फावगी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ओइना खुदक्तगी थबक पाइननबा खांखरि आई हेमोचंद्र फमपुनबा सिन्नरिबा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की फमसी मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यमनाम जय कुमारना मतम खरा पुरमनी
Madugi matungna mak state ki president oina matam kharagi thaupu halakhi aduga haujikna party asina kaukthoklaga thamli irengmam himosandra matam amada manipur gi politics ta maming yamna satpa irengmam tompok ki masanupani mak manipur legislative assembly speaker oirambada natana kiarak hana minister oiramlabani mak kumja english ngam samapan gu humfuga mangagi february 16 da pokhibani aduga apokpa leikhidraba matung yamna nauna haibadi kumja english ngam samapan ga maudraga mathoi politics sanglakpaga loinana singjamai ac gi mla oirakhibani mak kumja english ngani ga 10 dagi english ngani ga 10 ga nithoi phaba manipur legislative assembly gi speaker oirami Imphal International Airport semga sagaliba new integrated terminal athubada loisindana ba additional CS na khankri Imphal International Airport lupa crore sanga sang sagaliba new integrated terminal building apiba matamgi manung loisindana ba Manipur Sarkar gi transport ki additional chief secretary Anurag Baspaina terminal asibu semga sagaliba agency singa masumari leina bo official singda khankri Imphal International Airport new integrated terminal yauna atai semga sagaliba kayaga mari leinana ngasi additional chief secretary Anurag Baspai na siya lawduna review meeting ama pangtokre hairiba review meeting atuda Airport Authority of India gi project team sing Manipur Sarkar gi Works Department Transport Department amani new integrated terminal asibu semga sagatpe gi thabak tawriba mari leinaba agency singi official singu saruk yakhi Mipamaduna mapung oina airport asi athuba matamda international flight sing operation hauba yana begi matangda wapum kya khanaki loinana masigi saruk am oina airport asi gi cargo terminal gi action plan amasu finalize tokhi national highway digi airport asi gi new integrated terminal building phawgi 6 lane oiba lambi asisu athuba matamda thabak haunaba masum terminal asi gi thabak thoram sing akaknaba matam gi manungda loisinana ba additional Secretary asina akanba instruction kya pi kibaga loinana hairiba thabak sing asi kumang soksina sangshinana ba honabada sarkar gi maikaidi gi su pangba yaba mating pangani haibagi thajaba bikhi panba yabadi new integrated terminal asi airport asi gi lam square meter listing kungani thuesida lupa crore sanga sang semgat kadabani masigi mathakta airport asida international flight sing operate tobaga mari leinana ATC Tower kam technical block ki meter humfu wangwa mathol taru ki building yauri service building ki oina lam square meter listing ani ga samaga anida kungani thore semga sagat kadabani Imphal International Airport asida flight yamna kungna taba matamda new integrated terminal asida amukta da passenger sanipan marang kaina punaba yabagi space laigani loinana airport asida world class passenger facility phangangani hari hausi lawagi thabak khudak thingminasi Lamdam asida lairiba student organization sing amadi laikai laikai de lairiba club amadi maira paibi sing hauji class 1 digi college phawgi thak parikya tawriba si yenglaga miyoi kharana mafam hong duna senda lambi ama oina gambling gi thaba hauksi lawa kudak thingmina si haina coordinating body head office kurai lamlong thongkhongna thadorakpa chirolaman haidi Siol asina makatana hairibana Manipur hauji ne tadaba punsi mahing amada laiduna kham thengna wanaraba matam asida jaga da fan drive ki namara pangthokli basi khudak tigi thingaudrabadi khunai si mulakpagi lambel nongmunomagi laikhar singtharakpagi mawong da lairi yam luriba wapumdi laiba amagi tungi yumborel oiriba mahairoi singi class 1 digi 9 phawgi promotion examination hauji sa tharibani Basiga loinana class 10 gina pre board examination amasum class 11 amasum 12 gina pre council examination gi matamni mathang se english singa ni kunga taruk ki february thadana HSLC amasum class 12 ki mahairoi singi punchit yamna maru oiba higher secondary examination nakshilaglaba matam sida might amasum loudspeaker gi sound system hauna khongba asi maram sadi hairaduna mahairoi singi parikya gi yenglaga hausi asi ekoi punna thingbada Asauba saruk yabinaba press media ki kuthangda leibak miyamda appeal tawri hari social media ra thadorakpa Kuki NP Manipur gi mahoi gi election commission gi heb khangatlaba miyoi karabasing election commission chairman da thangjang hawkip na oidi loinana secretary election commission na lungsai tawthang na oidi adugo hairiba singa sida CS Ajang Khongsai na mahakna pairiba post sina president oidi loinana Henkho Pau hawkip na vice president oidi Thengthang Lupengna General Secretary Khale Lala Misauna Finance Secretary Oire Loinana Zanghaulun Haukipna Secretary Information and Publicity Khale Wapum Yauna Sahi Tawduna Thadorakli
North East State Singi Scheme Sing Pekhanaba Center Lupa crore Lising Taraga Mangaga Samapan Mangaga .86 allocate to the Manipur Oina crore Satreka Taraga Treka .62 Kaktamak Yauri. Ministry of Donor na NEC gi kuthang na North Eastern State singi oina sahi manga sita tungan scheme amadi development program singi damak allocate tawba matamda Manipur State ki oina di supna tangi lupa crore satreka taraga treka .62 kaktamak thadaraki hairiba tungan scheme singa duri Prime Minister Development Initiative North Eastern Region Scheme of North Eastern Council, North East Special Infrastructure Development Scheme, North East Special Infrastructure Development Scheme, Road, Special Development Packages, amasung North East Entrepreneur Development Scheme singi. Press Information Bureau Delhi na thadorakpa report ki matungina Financial Year 2020-21 nagi 2024-25 phawbada Ministry of Donor na North Eastern State singi damak thadarak liba sanpham singa dudi Arunachal Pradesh lupa crore lising amaga sani ga ohum Assam lupa crore lising aniga sahunga taruk .34 Meghalaya lupa crore lising amaga sani ga kuntraga matuga .93 Mizoram lupa crore Sanipan ga mapan ga .49 Nagaland lupa crore lising amaga samaga kuntraga treka .34 Sikkim lupa crore satreka humfuga humdoi ga .93 Tripura lupa crore satreka aniga .90 amasum Central Agency lupa crore samapan ga maudraga taruka .22 ni PIB gi report asina makha taradun hai North Eastern State paikaliba sakho thorang gi thabak singa mari scheme singa si tuan ba challenges leiba maramna state singa sina fund singa si utilize tawbagi sang si sada humfuga ni thaktamak oiri hairibi scheme singa sigi fund thadopigi proposal asi Purbatar Vikas Setu PBS portal demand letter da upload tawduna state government na sale kaithokpagi ayab piri aduga ministry na sale thadokpagi niyam asisu state singa duda paikhatliba sakot thorang gi thabak singa dugi physical progress amadi fund utilization tawbagi certificate sing utlaba matu ministry na fund thadokhe adubo North Eastern State singi oina haujik lariba khudong saba sing hairabadi lambi thongna tei sadaba Singmal yamna leiba maramna paikhatliba thabak singa du piriba matamgi hendona completion tawbangam dan lady masina maram oiraga scheme amadi development gi makhata na thadaraka daba senpham sing matam sana kaithok pangam dana sulairi khodong sa daba singa si yenglaka Ministry of Donor na paikhatliba project natraga scheme adu gi apiba matamda lotion mangam bagi damak ningthina monitor tawduna project sing gi weba apun ba senpham adu gi sada kunga manga installment mari thokna sanction tawbagi anauba pathap ama satna bahoragani hairene su paus ta makhatari KOHCUR na Meitei singbu singi tribal area ra khunda handanaba NCST da memorandum pishinkhri Kuki Organization for Human Rights KOHCUR na National Commission for Scheduled Tribe NCST da memorandum ama pisinduna singi tribal singna khundaba district singda non tribal haibadi Meitei sing khunda siliba si kupna thikat piduna logi wangwada Meitei singna singda khunda siliba si thingna baijakre KOHCUR gi NCST gi chairman pishin kiba sena ahum panba representation to the tribal leni haiba Champur Kangpokpi amasung Tengnapal district ki Moreda tribal gi constitutional protection bu violate tawduna khunda sili haina marak siri masidasnatana Manipur sanariba ek ki matung ina tribal singi statutory ngaksanabigi gi piribi ek asigi wang Manipur gi singi mafam singda non tribal singna khunda sili Meitei singna tapna tribal na khundari ba singi district singda Meitei singna khunda silaktuna tribal singi constitutional protection singasi tapna mangalaki aduga English singani ga kungo humdoi digi haurakhiba ethnic conflict asisu non tribal singna tribal area singda atamnana politically motivate tawduna khunda silakpa asisu umaram amani hari KOHCUR gi chairperson HS Benjamin Matiena sahi tawduna pishin kiba memorandum aduda hausi Manipur gi tribal society asi under threat lari generation kayada gi Manipur gi tribal singasi masagi maramda ingna signa leramani adu haujikti systematic oina khudum chanchilakpa amadi miot minai gi thawong singasina tribal singasi threaten tawbugum thamli hauji Manipur sanariba tribal singi protection PB law haibadi the Hills Areas Committee HAC Order 1972 and District Council Act
1971 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ HACꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 46ꯅꯁꯨ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ IDP 283 ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ DCꯅ SHGꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 16.5 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ IDP 283 ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ DC ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯂꯝꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯟꯖꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯪꯗꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟꯊꯪꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ IDPꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ mahausaꯒꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯋꯥꯁꯥꯂꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ADM ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ SDO ꯅꯝꯕꯣꯜ T ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ SP TH ꯁꯪꯀꯔꯗꯦꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ